Selamat menyaksikan DJ KHR Mix. Fatimah begitu curi-curi kurang ajar. Kalian pikir kalian Fatimah tidak mampu beli kaca? Heh? Binatang semua. Besok saya datang ke sekolah binatang. Kalian sudah tulis yang punya anak macam-macam. Binatang ini semua tuduh Fatimah begitu curi-curi kurang ajar. Kalian pikir kalian Fatimah tidak mampu beli kaca? Heh? Baca kan nih, tentara tuduh Fatimah, tentara tuduh ibu.